Central Lairam Long Tlai, The Lairam Times Mininan Kut Kan Tlai Na, Thawngthanhnak Kulenga Thawzar Dong Na, Thawngthanhnak Kan Nei Lai Cha A, Adi Dong Tiang Rak Ngai Chiao Dingin Kanin Som Na, Thawngthanhnak Tu Mangven Sung. New Zealand Congress Ni An Itin Mi Than, Myanmar Ram Nol Ngai Nak Lak Tim Tu Ral Shrang Ni Ara Lai Mi Dipatha A, General Election Tu Atim Mia Chin Mi Lu Atimi An Umve. Sulaka Party Tharadir Kami New Zealand Congress Ni Anlam Thwa Nan Langter. New Zealand Congress Party Chu Chinram Kulle Chinmi Pun IO Party ACE Chinram Kula Ummi Tlang Chungmi Na Ram Khel Chole Nak Tintuk Khosak Nak Chancho Nak Cha Ating Tua Mi Party ACE Chinram Kul Rem Dei Nak Le Chancho Nak Konga Chinmi Pun Lam Hu Saktu Chinmi Pun Phim Thiam Nak Chancho Nak Mino Na Nu na he ton nak ngei in chei mai nak dinga New Zealand Congress si ahung chuak mi asi te an lang ter kan ni New Zealand Congress Party chu Chinram Kulonga election kan lut lai party thantara chimi phunni bipia chia mi bapwal nu pale soklai kan chuan ter tia Sikpar Kuleruka an than NUG in Dr. Sasa Achwak National Unity Government Union Minister of the Ministry of International Cooperation Dr. Sasa Chu Chawza Chungtel Sinakin Aphuak te ama he anei niam mi sin in thai ase Dr. Sasa Aphwa nakong he petlain beka chhuak zai mena umri lo na in aliam chia jingthla khan aphuak chang te thai ase ama he anei niam mi pakhat ni Dr. Sasa Chu NUG ni remthranak to ding mi Chawza Chungtel a Atil Tim Tilo te achim Tuleo hi National Unity Government NUG a Ministry Leisari ACE Minister Leiruk Deputy Minister Leisari an Arauhlana Ministry Remthranak to asi lai kong NUG leini an than hi kong he pet lain NUG Chawza in chimnak nol ngai to ni chun Dr. Sasa Chu atu tiang hi NUG Chawza a Riana chuan leo asiri I Hirian alim kho hin NUG Chawza ni mizapi thei in thong kan thante ko lai te achim lai mi chungin unaw tu ni ramcha a nun nak pek islai ram kho pau do thlenna ka siam tlai in ram rian chuan chu ma lewa lai mi unaw tu ni ramlemi phuncha a an nun na kan pek ramlemi phuncha a unaw tu ni in ramcha a nun nak pe mi na hi salai ram hailian le salai Moses van boy hope anni unaw le salai lian tin sang le salai sang shin thang unaw ni ramle mi phuncha annun nak an pek aliam cha thong ni kul thum no hong hlei ruka than tlang kho chung ka do na ka Moses van boy hope kum hlei kwa chu annun nak rak liami chu kum li la a chia pa hlei riata a upa salai ram hailian chu ka do nak liam ma tuarin nyang hlei li a annun nak liam kum khat chunga an unaw in ramlemi phuncha a annun nak an pek chuna liam chia thongni kulali biang re thlep kulali a salai lian tin sang CDF than tlang chu tonjang khopi ka dawliawa an nak liam chun thongni kulenga Sikpar hlei kwa a CDF ha kha chungtel salai sangshin thang chu tiuliaw lairon lei ka do na ka annun nak liam HBA ni ha kha a razam in adormi na cha a thlachampiak nak le zan ra shom nak to piak na lai islairam khulupi ha kha a razam tir mun in adormi na chu Hakha Baptist Association shwai nakin pathian sina thlachampiak nak le zan ra ishom nak an to piak na lai Hakha Baptist Association ni chun mun kip le ka kip in ha kha a razam tir mun in a ummi kan unaw na cha a HBA ni pathian sina thlachampiak nak le zanra ishom nak chu Sikpar som thum zanlei sumilam pakhat le chewa Hakha Baptist Church longbia kina to asilai chu cha hi thlacham nak muna hakha razam vial te chu pello te innan kantel pi nak lai Jesu Christ minin kanin som na te Sikpar Kuleruka an lang ter hakha khwami pakhat ni Chinram mun kip in razam dir mun in an phan na tipil Christ fa bu ni in thlachampiak nak le zanra dom china khi an to piak pa leng mang na hakha khwanu khwa pa le Christ fa bu kip ni kan si kho na kin kan zau khenin kan dir kam na
hau man do thlei le huat thlei kan ngei lo arwal te in kan mu ko na te achim razam pakhat ni Mizoram zonga chikhat te chu kan bazam ve asina in biaknak ni thla cham piaknak le zanria isomnak an to piakna ti mi hi kan theibal lo kan ma kan umnak zonga a umbal lo asina in ha kha I kan kirnu chun kan umna khrifa boni thla cham piaknak le zanria somnak voi ni voi thum an kan to piak chang lai mi phun khulpi chu ha kha asiban tukin ha kha khwanu khwa pale khrifa bona hi chu lai min nu chan le pa chan tak tak an se ko razam zong an kan dot ngai ngai I achan chun razam tu intek kan lo de te achim ve islairam khulpi ha kha a hin islairam hun kip in razam thong thum song sang chu an idor lai zum asi I ha kha khwanu khwa pa na le khrifa bu na ni an si kho tokin an dir kamin an zau khen na LADC general election ding a election duty ding mi ni vote thak thok thongni kulenga sikpar kolesari a lai autonomous district council LADC the 12th member of district council MDC general election dipa ni thum I to ding mi tim to na kal chu ma mi a election duty ding le driver na ni postal ballot facilitation central DC office complex a vote an thak chang bial kulenga umnak LADC general election a candidate pani umnak bial paruka hi bial paruk laka bial pani sangau east le sangau west chu BJP le ZPM an izwam cho lai bial dangpali sangau south lungtian bolpi west le longtlai chi a MNF le ZPM an izwam cho lai candidate pathum umnak bial hlei khata candidate pathumnak bialna chu cheural lungpher south vombuk longtlai bazar longtlai vengpi council veng longtlai AOC chanmari phaithar dirtlang south le sekul na ansi college veng sakeilui mkompui tuithumnar le bachwam puina a candidate pali an bolpi is chongtepi le bungtlam south na chu candidate panga na kasive party le independent candidate ngai ning chu MNF kul INC leili BJP pashra ZPM kulenga IND lekhatna ansi nunghak cha toitam tu kumsha chungthong tlading in bikhia piak India ram Mizoram state kulusi venglai akhwa sa pu vanal ruata kumsom rukle pasari ni kumriat ngak cha nu chu do cha loina toitam cha a Kulisi first track court ni swal photin kumsha chungthong tlading le tangka thong sari liam ding in bia akhia pyak kong sikpar kuleria ta thai ase kor bekhia nak ni alang terninga chun thongni hlei kwa no hong hlei nga a nungak chia pakhat chu achiat cha afa kong le tar pakhat ni atwai tam pyak kong achim ngak chian nu apa ni no hong hlei ruka Kulisi police station a FIR atwa chol Kulisi palek ni vanal ruata chu an tlei kherhlai nak an to chol ngak chian nu chu zo fel asi nu a do cha loin tuai ta ma si kong an fe ter palek ni chun Kulisi first track court a charsit an to first track court ni thongni kulekha sikpar leisari a bekhia nak to piakin kumsha chung thongtla ding le thonga liam ding in bia an khia piak Kulisi first track court bekhia mi chu banal ruatani Gauti High Court a achua pive yi Gauti High Court aizol bench ni thilsi ning ashi sham in an kherhlai yi thongni kulenga chia pa kulekwa a Kulisi first track court a theiter I tharuk chunga bekhia nak to ding in nol ape first track court ni voizei mazat arwa nu a thongni kulenga sikpar kulisari a first track court judge R Vanal Venani bekhia nak achwa I Vanal ruata swal phot chapin kumsha chung thongtla ding in thongsari liam ding in ati Indian Home Affairs ni Myanmar ralzam tangka tampi ahal India ram New Delhi phan Myanmar ralzam na chu ram thumnak lan kho nak visa an mu nu a exit permit cha a Indian Home Affairs ni minung pakhat a Indian tangka singa ahal na cha a harnak fak pi antong
UNHCR in ram thumkalnak nol visa mu changmi kumhlei riat chung pakhat a Indian singale kumhlei riat tang pakhat a singthum pe dingin Indian Home Affairs Ministry ni ahalna alhei indel hi a Myanmar ram mi na chu kan rama phungning lowin nan lu cha a minung pakhat a singa hal asi Indian Home Affairs ni phungningin ahal mi asi zairuanga singa tiang nan kan hal kan ti tika kan ni chu refugee a an kan ruat lowi ramdang mi mu in an kan mu i foreign case shem nak pek bantuk asi tia ra jam chuan bongai na ni an chim tu bantukin tangka hal asi tika ram thum nak landing mi chin mi che khat ni tangka an pek kho lo cha a ram thum kal ding in har nak an tong che khat tangka pe khomi chu alan chang mi jong an Delhi a fani ngai sing tu nu pakhat ni zaimat ngai lo chapa tangka pek ding chu a har ko kan ni chung hi milu panga kan si kan putar hi kumsom riat luana si Australia kal ding exit permit cha a pakhat a singa pek ding asi tika chungkhar ningin singkul lenga di ding asi tika atam ngai ngai chu asi tika hi ka i nga zong san tlai lo chu si mana ramdang phan nu a chamding in ramdang lei tangka kan choi dipa thla a kan kalai te achim tu sikpar le dipa thla a Australia leya kalding mi chin mi chungkhar kharli kharnga an umi Indian Home Affairs ni tangka halmi na chu ramdang phan tika an chamding in tangka choin aran nakin kalding in anitim na Indian Home Affairs ni ram thumna kalding Myanmar raja minung pakhat a singa an halmi na hepe tlain Chin Refugee Committee CRC ni silna nak lam kan ko laitia CRC chairman ni achim tutan thong kan thanmi chu khavel khanasari lai zo tu lengai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kanitong chante na lai